kirahora niko aje kunguranga rwose tugiye baki ariko si yowe bite wowe uri mu biki wowe uri mu biki wowe usubu bushuwe ntabwo bwumva koko ukicyote kirimo ariko ibi ni biki mwokagira imana samani kidogo nilisahau kuambia kama hii tunje nafunguka hii hapa ifunguke. Sheni bitangaje ibi tagisi bya hano ku mupaka byose bari ibintu byapfuye byageze gute bigendamo n'abagore bamwe niko mu bitoragura he koko ariko subwo wafunguye wo chef ariko ntugire ikibazo n'umugore afite ikintu bita umufuka w'inzoga abanyarusange baranywamo kagira imana ngahano hose muranywa umwana aranywa umugore akanywa mwese mukanywa umva ngugira inama ariko fungura gatoya wowe ugire umufuka uraza kunshimira kandi uraza kunshimira umufuka urahita ugenda rwose fungura gato ufata akayaga ariko ariko fungura gato ariko ufata madam babara nabonye ko rwamenye ntabwo nabonye ko uvuye kwa muganga rwose mbabara rwose pole sana kabisa mbabara rwose si mnaona sasa kila mmoja wenu kunataka uoneshe mnagombana wewe unataka muoneshe kama kuna nguvu zaidi yake na wewe unataka muonesha kama kuna nguvu zaidi yake. Sasa hapa mngeviongelea si vingekuwa vinaishi. Hamngefika hata hapa kwanza lombana. Hivi najiulizaka. Yaani jua nini watu mnakuwa mko mnafuatilia mnaendea kwa vitu vingine watu wanasema. Jua ni hamwezi kala mnasema acha tujione si wenyewe tutatue shida zetu tuko nazo. Babara no kuri rwose ntabwo nayibonye rwose babara. Sawa tufanye basi hivi. Wewe uende pale afu mama naye aja. Si ndio? Afu itakuwa sawa. Icara hano madam.